Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Tata ba daw? Ayun ay kamuting ko anak. Ha? Nakigtutakin ka. Anya ter aramidam dito likod ti balay ni Uncle Kao. Awan, limabasak lang, mate. Agsaksakuro ka mo titimanaw. Sige, mate. Agkan-kanta. Saan? Naglawag nga agsaksakuro ka. Kasi yung aron ti panagkantak. Kanta na jay. Awan pa mo tinangag ko akasta kanta. Ada. Danggam. Nangig ba? Da, Ayan dyan ipatpatiliw ko ang manok, Inteng. Mas dawa. Itayak pa lang nga kur-kur-kur nga mawan o masidig ang manaw. Apa nga? Apay ngay. Ay, nagkapoy mo't nga men, ti panagayab mo. Naa, Saan da mangag apay nagbalin atulang dagiti manok. When tanataengan dagi jay ang manok. Pigsaam nga min Tulungan nakman amang kur-kur. Sige, tapno na pigpigsa. Duata. Sige, gandan ta akastoy. Ay, imbes a manok ti si daon may kan ni Inteng. Sardinasen tawan mo tan dagiti tarakan mi a manok. Ni, napananda nga yan. Ay, uray ka sa ti panagayab mi kan ni Inteng. Awan mo't lata. Iso katadyak kaya tagtarakan iti manok, tagpukaw da maray. Nakapukawan nga tan dagiti manok may maray. Ay, tidakas na, no da nangala. Anya, No tinakaw da nakaawanan, sindadan. pati manok mi kan ni Inteng. Takawin da pa yan. Ay na maray, awan ti babain dagita tattao. Oray manok ni Kapitan, takawin da. Agmi-meeting tayo kano atanawd. Apay, Chip. Ada problema dito'y barangay? Diyak man na mo kini Uncle Kao. Anta siguro Panagkunak. Awan mo ti problema dito'y barangay. Basta, hintay makimiting. Ay habam dagiti kakadwata atanawd. Wan, Chip. Apay nga tamat maturog kayo matin atanaw. Madamati meeting agur-urok kaya. Kurog! Abay, Uncle. Ringam dagiti tanod mo. Ay, agring kayaw. Abay, nakaturog kayaw. Ha? Ni. Katuray si kamat, Chip. Nakaturog ka mat. Ay nangyagyo timbagak. Nangagyaw. Nangagyaw. Awan nanggag ko, Chip. Nakaturog kayong tumat niya, Ming. O, dayon. Kitaan nyo man. Agungatin ni Uncle Kao. Kusilapan na tayon. Puro ulangan dagiti makikita iti matana. Ay, napananan nga dagiti bukol ti mata ni Kapitan. Aglamang dangaraw no kasta makaungay. Ay, aywan tayon Chip. Ngapay, amom nga aywan ni Uncle Kao. Padasak nga agsala. Sige, agsala ka nga rudain. Anya ngay asala ti amaw. Nalaingak nga agsala iti tiyatya. Sige, agsala ka nga rudain. Angkail. Makaong ungutak. Agsala ka na. Tiyatya. 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 Saan mo dala nga umisam ni Uncle Kao? Saan nan samot nagustuhan ti panagsalak? Angkail, makaungungot ka kadipay. Apay kumaasa anak ang makaungat.
Chip, agkanta aklangan. Sigurado mo lang nga maikatiungot ni uncle ko, ha? Wan, sigurado da ito yan. Sige, agkantakan. Ay, matay, silang. Ah, Isardang mo dito pa nagkantam. ay, apay Kanta nga, kaya dahita. Taguubmay. apay nga pinarsardong nak, Chip. Kita ang matirupan ni uncle ka, Ha? Anya klase arupa day tangay, Chip. Anya nga iti pa nagkunam. Kaslamot na alsaman jay rupa na. Kaya tasawon dahita. Di na nagustuhan ti pa nagkantam. Awanan, Chip. Awanan ti maaramidak. At na panunot ka, Anya day ta, Chip. Kikinta ni uncle ka, Ha? Sige, asit ganta. Hey, kanya ti aramidan niya. Kikinda kayo uncle. Sige, kikintay mo ba? Nagbayatin. Sus, makapakatawa. Anya nga iti pinagmitingan nyo kan ni Kapitan ko araw. Awan, kagawad. Awan! Leh, kasano nga awan ka nagbayag kayo ang nagmeeting? Nakaturog kami amin. Unay mo day ta meetingan. Hindi nakaungat ni uncle ka. Kinikimay, aging ka nagkatawa. Kahit Naikatiungat na. kastalaang tinapasamak. Kasanon nga ti problema sang sangwan ti barangay. Ang dahya. Kadag iti manok nga agpukpukaw ngay. Ayawanan niya. Dagiti manok ni uncle ka. Kalada nagpukaw. Dayta kumaati nagmitingan yaw. No kasano sumardeng dayta pa nagpukaw ti manok. Apay nga tangagpaisong agpukaw dagiti manaw. Dayta nga rod ti saludsod anas ka na sungbatan di ta meeting. Dansa mo tagtatakaw iti manok dito kabildatan. No addaman. Anya ngay taramidan nyo atanod. Anya ngay nga raw. Na, di yo mo sungbatan. Kasapulak dagiti kakadwak. Tapno matulungan dak amang sungbat iti dayta sa ludsud mau kagawad. Day, kapadaw. Papanam, Agay ayabak iti manok, maray. awanan ti maayabam a manok ta naibusdan. Adagal ala iti manok diti barangay tayaw. Aya. Sa bagay, awam makid diti manok ko na. Ay, bareng ang dapay mabirukak ang manok, maray. Maray, masayop mo dayjay. Wen mare. Makapabisin a luto ti sidaan day jay ah. Di tamat balay damarito yang kan pari badong ti paggapgapwan na. Manok man nga tan ti sidaan da. Manan ko na maray. Apay, kanayon ang manok ti sidsidaan da. Wen, inal daw a manok ti sidsidaan da. Kasano nga amaw? Masaysayop ko ah. Kano no may gumatang ni Marituyang kanayon na Ricardo ti gagatangan na nukwa. No damagak no nyat si Dada. Manok magtibagana. Ay, maray. Amaw, no anya ti agtartaray dito'y nunot kaw. Ha? Ay, jakam mo ah. Ibagaman bareng makamatak. Dagiti parparchen da amanok. Kat dagiti mapukpukaw amanok dito'y barangay tayaw. Anya? O anya, maray. Mapanunot mo mo't dayta? Wen anya? Kano limabas itayal daw ni kabadong dito'y tersenak. Agbirbirok kano iti manok. Madinsan ti mapaspasamak dito'y barangay tayo. Apay uncle. May ibus mo tang dagiti manok. Da kayong tupay kiniantay. Natakawan kayo iti manaw. Ay, da pari ba dong kan Marituyang ti suspect. Ha? Imbestigaram ida. Wanang kail. Nasken amaamuan tayo ti kinapud na. Jak amo ti ag-imbestigar, Chip. Iswa si kalaangan ah. Wanain. Syakaon. Agkanta kan agsalalaang ti amok. Saan mong tupay nga mo ti agkanta ka nagsala? Ha? Ibagbagak day takin ka. Amok mo ti agsala ngam basit lang.
Nakarkaro ti agkanta. Nagsakit ti lapayag ko iti panagkantam. Bayam, Chip. Tasursurwag ti agkanta asaan asilang. Kita ama, ninana tuyang ti magmagna. Nay. Aguray ka dito ya. Asitgak ni nana tuyang tagdamagang. Nana tuyang, anya ti sidsidang inyo kinitata ba daw? Na, italang agsabat ta. Day tapay mat ti umuna adamaga. Kahit kanayon mo nga ibaga iday, asaan kayo nga agsidsida iti saan anaimas? Talaga mapagsida na kami ayakin ni tatam abadong iti saan anaimas. Anya nga ro ti sidsidang inyaw? Manok kwaraw. Kanayon amanaw? Katuwag. Pangalalaan nyo nga iti sidsidang inyo amanaw kat awan matara kanyaw. Ay na, nagadutila ko iti palingki amanaw. Saan kamot nga agpalpalingkay? Kasano nga amaw asanak ngagpalpalingkay? Inaldawa nga agpaspasada, ngam saan kamot may luglugan. Sa bali nga may ti pagpagna. Sa dino kumangay, may salang matidalan ama pa ni palingkay. Ay unay kan, naglaing kakidin ngagdamag. Sumardeng ka man adamag tanay, adda pa'y papanak. Papanam. Ay kwaraw, adda mula ni uncle mo apapaya. Ha? Inak man mang sukdal, ta ilaok ko ijay sidaan mikin ni badung ko amanaw. Ha? Tuyang! Tuyang ko na kay! Aging ingatak dito'y tawa, dinak man disturboon. Ay, agagatulak mo tayo. Sige ngay, Saan mag? Ayun ka nga nagdigos nagdigos ang mo tayo. Ang agagatulak lata. Agdigos ka nga kunak. Ay, yung isamot sidsidain taman ako. Kanayon to mga min na manok ti sidsidain ta. Si Kaman, isumit nga tiyaw awid mo asidaan ta. Agasam mga minday ta. Bigat, aldaw, malam, ang manok ti sidsidain ta. Pangalalaam aya kadagijay ang manaw. Shhh! Di mo bigsaan tagsaan. Ang damdam agaklaan mo. Manok ti karuba. Anya! Iso ano dagdamag kinta. Di mo ipagpaga. Tiliwan na ta, lumamuan da. Pare badang, Babasaklaan nito'y batog yun, pare. apay ako manodkod ka. Saan mo ta? Gagatil kan sabot. Ay, saan? Kasta kanukat, ti sakit dagiti kanayon nga agsida iti karni ti manaw. Anya? Nangruna, no saan da ang manok, ti sidsidaan da. Ay, kaslaki maro laki nga rodan to'y gagatil ka. Ay, Ay, apa, nangruna, no di mo manok ti sidaam kat agtaraok ka kanok. magawid ak man langay. Tila'y pagpagamay. Na, apay akas dyan ni pari ba daw? Tiliwan nyo dagtatakaw iti manok no makitayo. Unang kail. Das ka na matiliw, tapno sumardengan ti panagtakaw iti manok iti barangay tayo. Wow, unang agyaw. Wan, Chip. Nangag ko. Kababain dito barangay tayo. No day tala panagtakaw iti manaw, kat di tayo kabailan na pagsardengan. Talaga akababain, Kapitan. Kasanungay no gayem mo gayam jag tatakaw iti manaw. Eh, tiliwan nyo lata. Awan gayem kanya. Mapantayo nga rodan, Chip. Tagsipot-sipot tayo no asino ti agtatakaw iti manok. Lay, apay kwarab. Tulad-tuladin naksamay. Saan? Nabay kumatuladan ka? Kastoy matatalaga ti panagayab iti manok. Na. Ay, sumardin ka man. Apay pagsardangan na. Awan lang arod ti manukin dito'y kabildatan. Agtiliw ka pa'y layang may. Di na kompetensyahin na. Aha! Kaya ta sa wanday ta. Sika talaga ti agtiltiliw iti manok dito'y barangay tayaw. Ha? Iso nga ristaran da kaitan tatabadaw. Anyang aristaran nga ibagbagam. Agkan-kantak laing. Denggam. Mura niya pa iti bagbagam. Talaga nga ristaran da kaitan. Sika ti agmamanok dito'y kabildatan. Ha? Kakadwa! Umay kayo, tatiliwan tayo ni Tata Badaw. Tayo diretso tayo ni Jay pagbaludan ni Jay Ilay. Ay, Tata Badong, amin nagbasol, madusa. Kat gaputa nagbasol ka, rumbang amadusa ka. Ala sige, didan tinagipusan ti sabalipay nga istorya, anak
daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo anay Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengay.